bibia kwa at the Attention TV so. Sena na bribia na me bom nkaye no. Oko Facebook na Attention TV GH. Na YouTube so Attention TV GH. Also subscribe and no like no share. No new bi so nyansempani bi ede. Ahwe. No munya bi so ede 80. And some of the basa na nkwa wuti ayi na nyade. Wo share no new bi so nyansempani bi ati. Sanete. Sena na de bi ameka no so for Belcom Professor Solomon. BBS for short. So the wise can not remember any budget pa. Yeah, and the man Mijina ha medin sampa ye de bray for Attention TV so. Na ya shan some last dia in na enim. Every 3 days ni in some boba social media so trend ya rappers me no a ya wo mo man mi ha. Rapper Amrado. See a friend the Jonga KA. And after so Obibini. Okay, Becca will be near signing xylophone music. I want now will be near so now okay, mind to the menu. I'm not to rap ye pa no credit. I will be need a good rapper. Samson I'm rather see a good rapper or rap ye pa. I nyasem kitwa. Na Becca ya in China I am ranty will be need I'm fine say I'm rather Kwaku jam I go fi jam and I go flex come go PM Tim Westwood. Tim Westwood in say DJ Bia waji di London abontin so ye pa at times no ne African rappers no oko UK bia obepese obeba ni studio na odi beat bia to ase ama na so odi beat no so aye enyankoma de ne ma wo ye ni studio na we na amra do koko piem studio ho no no okoye rap freestyle ho no na freestyle no no okomeki comment bo any freestyle no na we need say sa freestyle no we need so asema o amra do kan dey minti na woka o make that line on the rap no timo we be ni so bufu ya o dumika kokoye track be say the diseased how did they say a branch of friends say Amrado the young KA now we na Amrado so tie no we be ni me asema me kan nya unti na me kan he me da benyum me line na me rap na me rap na punchline be sim na maye no wajama ho no so wo wajama ho dumika akobutu mu awakoye anyoma tia me say the disease dia me so ne ma so bi ntia fa ma wan no so de bia ba so friend say the throne no so really papa na obibini tie the throne na no en some amra do keka kere no on ti ase ne bu afu no gidi a on gye no ba bia enye rap music no mu nyina nya obi ade ya beto na Ghana na ye pesa de no too much and na beef na me dwene Ghana rappers no bibro am Thomas the word beef na nkasa na ekase beef say rappers me no beef o mo ho onwumu a metuma ka say Ghana musicians bibro no mo nti the word beef na say do me na nyina edison and o mo na beef ya ka beef a say rappers me no beef a etra like where and some of them can say cause rappers will be far I mean my for go way back 96 97 notorious BIG need to park omo dey near friend beef because I don't know it was some nyina dey ebem ama akrash re omo nkwa me fa on ko chiri kura no 2000s no by 2002 2005 by 2006 no so the beef between Jaru and 50 cents any friend say beef e koyama both sides ni nyina both rappers ni nyina no omo rappers omo do machi no e bi hwehwere omo nkwa na Ghana de omo ye decent track kaka ezi we knew beef na ngasa mo rappers no mo nti ase what the word beef na say rap music more come on fan to mo say we be say akode so that was me we beef we na be so as me beef we so I juma na ya fatu no say ye na nya adaje ni ye nsua de amfa juma no the Ghana rappers ni nyina decent no mo ye they just diss themselves they decent tracks no me na beef tracks. What may beef our Ghana ha? What a Ghana say we no beef.
rappers me no beef enya asem getwa tina ma churu mu no so mu nim the difference between beefing and dissing. The money no Ghana here dissing and beefing and amoye minni se Ghana hanom se bia Shatawale ni Samini obi fa Shatawale bitima fa tu akọ Samini waso gobo ni tu akọ ebi kura nsida ti de ana munya se moye beef ni beef sam na dissing and amoye e o Ghana ha nye beef upe beef ana ma kire mo no Tupac ni Notorious B.I.G 50 Cent ni Jay-Z mo any Jaru mo ni Jay-Z ni Nas mo no om de na friend beef o Nostradamus Escobar any Jay-Z om de na friend say beefing nenye decent tribe no this way e kan sem fa we una we so ka and sem fa we just saka kana mo beefy I better word no beef no monte ase e decent tribe na mo ye no America chamrado ni kwa sa do ho hye sa ne ma we mu what trust ani ma no ye boy bia we American guy what rap na ngasa e say no new trend na ba asaka drill mo hweso na mo na sa trend na mode you know kumase enwom na ekọ no mo na ntimi mpija na munya esi a mo wuram na mode beef na den de beba no emmoa ebe kilo o carry no mo no focus o de wo ye no ne ja obibini asem ma no de me ka kire wa no se de bia na make no ko Facebook ana ya Attention TV GH Samsung YouTube so Attention TV GH o subscribe and no like it no share no nua bi so nya nsempa ni bia dey a share enya bi so atie na yeso for friends Eagle Prophet apai Ghana o yeso for bia metima ga say world trend pop Ghana ha enya asem ketwa Eagle Prophet ena kokko share nkom se ababa o friends akuapum polo nyamia yi a kire se emema 12 eba akochina gang rape no yakubo yi kira no ntimi ama na akwankyira abia obetima de ama abayo ane se ebi akoya akwankyira we na sa gang rape na ama emema 12 ba beto ato rape no enka anase ma ensi wo da ba beto se an na abayo no emema 12 betina rape no wo de beto na wo da ba beto social media nto bi atimi comment obi atimi ka bi na baba wa leader first nko ka bia ase won ti ase no cross no ka kire wo no wa ya sofo bia yenimu wo Ghana ha no o prophecies na about doom prophecies ewo enkwanhia me hu so prophesy any good bia wo Ghana ha da o prophecy bia e doom prophecy ade wo like ade arekwo beba Ghana ana ho prophecy na odeba ababa yo kan ya wo say Nyankopon say ya da fofora kire wo say Lydia Forson obenya accident brutal accident amanawu oh what then Eagle Prophet ya papa ba ko no ye beserew minim se Nyankopon yi kire wa no wase no indiga wa ya kire we wa unim sampa baba wa no obia wonam kwa so a obenya car accident na nko wawu no no abompa ya kire nyame no wasi ano kwan amonka wasi ano kwan ama baayo no na ne mapa wonu mu aga na betu nya na so mfa so na atos ne yenya na akwa nkom se wakwa se nkom afa kwa pumpolo amana be comment nti no ono nzo so wonam kwa so na de ka hwe onu wawu a Eagle Prophet e besero we say ya na akwa the prophet of doom asa de odo be ka bia no enye papa ankoye wu a na akoye nkwanhia na akoye yare the best ro ha adwen papa ha adwen Eagle we so for bia mani adu achia che pa ye kasa fofo na mi juo mu di oga na pa na number 1 as mesero sa prophecies doom prophecies we the best ro pa enye untimi me prophecy say oyonku ni ebewu ba Nyankopon ntimi anya nkyere say abaye wa no obenye sika tam obenye sika say tam anase bia ade papa bi beba na akwan na emum na de bone ewuo na Nyankopon yi kire wo ye besro pa ye besro
next time no sinyame yi bibi sa akiro ne kra ye bone kra na bompaye ne dimon ba kro na moa ibe na nipa kro no faso wo no so aga na ibitime anya na so faso no ebe doso a chense de ko pe obe prophecy se nipa we bewu ampa no wawu esa na bugu be ka se o prophecy no wa ye ho adwuma na esa nipa no wawu ampa na ya ka se you prophet e kan ya na abam ye be serew se na di bia na meka no oko Facebook ana Attention TV GH sanso na YouTube no Attention TV GH o subscribe no like no share na onye bi so nya nsempani bi atie BBS